Dobrodošli u novu epizodu Hunger Games. Ovo je već 7. epizoda, vidite što nisam dugo snimao sa nama je Ashley Fox. Ovaj tip misli da ja... Hoće ti? Ne, već ovaj tip misli da ja skačem, da bi on skakao. Mi, znaš 30 sekundi. Ako dođemo na meč, pobijemo se, to će biti baš. Ajde da šuti malkice barem. Malkice šuti, ja sam stup. Dobro. Potom da i pogledam. Evo ga, krećemo. Idemo. Šteta ovdje, ja nisam nikakvo oružje. Nisam ni ja. Haj begam. Hajde, dođi vam. Gdje vam? Pa dođi vam. Vidim te. Haj za mnom. Idemo vam. Evo ovaj već tip neki stigo do tog tu. Pratiš me. Ne vidim ja tebe, ti bi mene trebao pratiti. Aha, vidim te zapravo. Otišao si vamo gdje je neko veliko drvo. Stani tu gdje jesi. Da me ne kubi nije. Ne, evo me. Hajde dođi. Ima tamo čest. Ali ne bi da idemo. Evo vamo čest. Gdje si? Eno te. Šteta, nema ni ovdje nikakvog oružja. Ja ću se bar šta pićem. Imaš i ti tamo onu čestu šta pićem. Sačkaj. Ja sam. Sačkaj mina, hajde. Idemo. Eno ti. Ništa me zalagalo. Evo vam je jedan čest, hajde dođi. Jel me pratiš? Pratim. Vidimo like. Ima. Evo imaš ovdje ironski chestplate. I uzmi tortu. Mislim, da ja ću uzeti tortu. Ja sam. Treba nam hrane, sam dužna. Ja mislim da je onaj tamo opasan, tako da ne bi da idem tamo. Ima vam chest još, hajde dođi. Ne znam šta, evo možda trčim. Hajde vodi. Gdje si? Eto te. Ima li kako oružje? Ne, nema nikako. Grož. Idemo vam. Gdje? Hajde, ideš. Pa idem. Može vama negdje ima čest, nisam da dao. Da, ima. Ima li kako dvoje? Oružje, da, ima. Evo ovdje imaš kamenu sjeću. Izvim. I uzmi sebi zlatne šuze. Imam evo ti ove farmike. Ne treba im. Moraš uzeti. Ljudi, malo ću prekinuti da snima, izvinite. Ljudi, evo nas natrag. Još naš 10 ostalo ljudi. Evo vama još jedan čest, haj za mnom. Okolo tebi ajnunska sjekra. Zato što je tu bila jajnonska i kamena sjekra. Malo što posto. Valjda, nemam pojma. Gdje sad? Mislim, ne vama već. Hajde, samo idi za mnom. Ne znam sam. I god da se učini da ima čest, prvo pogledaj. 7 ih ima. Dobro, jel može biti? Dobro. 4 minute. Mislim da od negdje ima čest. Sad ćemo malo ljudi sad, Evo, pošto malo... Evo nas ljudi opet natrag, pošto mi je lagalo, morao sam malo prestati snima. Jel ovdje možda negdje ima čest, jel ja nigdje ne? Mislim, meni skoro nikad ne imakne čest. Pa dobro. Evo ovdje čest. I u njemu ima diamond. Imaš još jedan diamond? Nemam. Ali imam i šta piće, tako da sam. Vidiš ovaj čest, dole smo pronašli. Vidiš? Ima, što ima? U njemu. Sam, možemo da rekao. Aha, evo. U njemu
ironski chestplate. Ironski, evo ti ironske karmete. Onda ćeš, treba ti onda bucike, onda ćeš biti full iron. Još 2 minute. Hajde obuci. Još mi patkice. Da, meni kapa. A malo smo snimali za 2 minute. Možemo vi. Hoćemo li oderat sve? Dalje, nemam puno. Hajde sad vamo. A koliko im ima, Bog te pita? Ovdje negdje sigurno ima još chestova. Nismo nijednog lika susreli. Da, jesmo i ubili smo ih. Mislim, koga god da smo sreli, ubili smo ga. A nisu vidjeli ljudi. Da gledam. 5 njih ima. Moram svaki put. Još 1 minuta. Zato što nam stvarno treba taj dijamant. Ovo je još 1 minuta. A šta, možemo se kamenom cijepiti? Hajde idemo. Čekat ćemo do deathmatcha. Ali koga god da susretnemo, ubićemo ga. Evo od chest. I kapa. Ironska. Šuze da su. Mira, gdje si ti tu? Fox je ovdje. Aha. A, Fox, izvinite. Hajde vi. Nemoj se odmicat tu, stani. Do deathmatch dođe. 4 survivala. Znači, nas dvoje, još dvoje. Ja, može su on tim. I može imaju dinosaura. Ako bude nas dvoje i još jedan, dođe. Ja mislim da imaju se... idemo. Idemo. Evo. Ovo imaju... Ovaj jedan nije toliko... Ti se bar sa tim šima... Ne mogu, boluje mi. Ja ću ga probat ubiti ovog ovdje što ima dimencije. Ubila sam ga. On će mene ubiti. Ubi ga. Ubila ga. Super. Hoćemo se sad ja i ti. Daj mi ironsku sjekru. Evo, za... Mada... ja ću se bar... Ima malo srčića. Evo ti torta. Postavit ću tortu na sredinu. Gdje? Eto tu. Samo da pokupim ove stvari. Koliko stvari ima. Ouch. Može i ti budeš full iron. Evo ti ovi ironski. Pošto sam ja. Jesam ja full iron? Nis treba čest. Evo kapa. Stani, skinujem se chestplate ovo i eto. Gdje mi je šuze? Eto ti dole na podu. Gdje? Uzeo si. Sam da se obuče. Fulan. Pogledaj sad mene, sam ja full iron. Jesi. Aha, da. Ti tamo stani na drugu stranu, ja ću na ovu. Stani da moram ja jest. Moram ja. Imam 3 diamanda. Stavit ću još jednu ovdje tortu. Postoji. Stani se. Evo ti ironska sjekira. Ne treba mi. Evo i ja ću sa ironskom sjekirom biti da bude prije. Hajde. Idemo. Oh. I... Ja sam pobjedila. Ja. I ako vam se svila epizoda, nanite subscribe, like. Ako nije, dislike i pozdrav ljudi.